Baagi ba Ganyesa ba neelane ka memorandamo wa dingongorego go masepala dibeke di le pedi tse di fetileng. Ba ne ba latofatsa motsamaisi wa masepala ka bobodu le bonweenwee. Setlhopha sengwe se ikuela gore motsamaisi wa masepala o laotse bojosinyane ya lebogetiro fa se sengwe sone se le kgatlhanong. Re le community re sa itumelang e leng gore ne kwadile memorandum e netse mme majoro wa rona wa Kagisano Molopo mme Tshireletso Marabutse last week go na le delegation mo teng tse leng gore di batla administration so kwaletsa administration e leng tate bojosinyane ba ga responda mo le kwalena mo le kwaletse so ke one karabo e re grading you so santse sentse isa se di thata gore se ba ka twa ba ipelaetsa ka sone ke sa mohuta ofe mme mo gore bojosinyane ke motho o tsamaisang dilo ka lenane jaaka lo le ha re ka kopa gore go bua itsana pe tota ba ne ba ka tla go tla go ira go tla go shebisisa go ya pele gore a mme gone rura gana jaaka se ke se bua re mo tshepa a ira ditirelo go bathong se ka isa tsone go na le ditsela tse di agiwang mo Kagisano ke motsaja ketele dipeletletse Mapodisi a ne a dira ka bojotlhe go kgaoganya dithulano magareng ga ditlhopha ka bobedi maiteko a bobegakgang jwa SABC go bona tshwaelo go tswa go motsamaisi wa masepala a retetse puso ya porofense le komiti ya ANC mo porofenseng di solofetse go tsereganya kwa masepaleng yono ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Ganyesa.